Arambai News Guwahati da Maitelon gi pau tabri basing bu ihan han bumakta da chingangbam Suzitrani na khurumjari hojinga sigi samlappa mariba pau sing lawirase Assam Police ki yamnamak mingcha thininga yoiba pawa moina Mizoram gi Kolasip District ki DC Dr. H Langthaliana na Assam Police ki mathakta huran bagam mari linena FIR case ama palakre Mizoram gi Zofai Bairabi da sariba thong da sinanaba machak sing yauna yod kharasu Assam Police na pukhi hairaduna masigi mathakta matik chaba action lokhanaba Assam gi Hailakandi District ki DC da Kolasip ki DC na aiba cherol ama tharakhe tungda pukriba yod sing adubu Assam Police na Hailakandi gi SDPO masamak yauna ngamkhai area da laktuna Kolasip ki SDPO amadi Bairabi gi OC gi mafamda amuk khushinaramkhe Mathag Assam Dibrugarh gi Dihing Patkai National Park ki manak nakna oil gi pipeline da khanghodana mai chaklakre Chawrakna mafam ani ahum da chakhalakhiba mai asi maroina thau huran basingna pipe kakthatuna thau huran badagi yuraktuna chaklakhibane adubu mafam asigi khunja singna matam chana oil gi official singda pau pihobudogi mai asi muthatpa ngamkhe ngase hozai Manipuri Saite Parisat ki bhavan da Manipuri People's Front MPF ki president Yengkhom Upendra na mifam apu oiduna MPF Hozai District Committee sembagi mifam ama pangthokre ngasi gi mifam asida MPF Central Committee gi Vice President Leisungbam Gaurakishore Dr. Potsangbam Rajbihari Secretary General Leisungbam Ingangamba AGS Basanta Maishnam Raju Maibam Advisor Dr. Furit Sabam Biramani amadi Thokchom Ngobana Central Committee gi maikidigi oina Famki. Hozai Lamdam gi saknareba social activist sing habdi Laishom Gulab M Chaubiton Phamdom Mani Babu Loinana MPF Central Committee gi Vice President A Kunjamohan amasung Executive Member MPF Central Committee Thangjam Chauren na Chingbana Hozai District Committee sembagi matangda kanglon kaya kupna nainaraba matung tinkhiba miyamgi ayaba matungina MPF Hozai District Committee ama semki Ad hoc committee asida President oina Maitra Mohendra, Vice President Singh oina Nandaibam Birchan amasung Mutum Noren, Secretary oina Wahengbam Joy Kumar, Assistant Secretary oina KH Ranjit amasung N Nandalal loinana Executive Member Tarietsu Khanke. District Committee asigi Advisor oina Laishom Gulab M Chaubiton amadi L Ngobabusu Khanke. Assam ki maming larebi aibi yumnam Renuka Devi Sastri gi Assamese translation Srimad Bhagavad Gita Gauranagar Sanskrit Veda Vidyalaya Gauranagar da Hozai Jila Sahitya Sabhana Singkiba Thorom amada ngasi makhum hangdokre Ravindranath Tagore University Hozai gi Vice Chancellor Professor Amlendu Chakravarti na athuba mithunglen noikiba ngasi gi thorom ase Assam Manipuri Sahitya Parisat ki President Tensubam Maniharna Mira Chukhatuna hawdokhi Athoiba mithunglen oikiba Professor Amlendu Chakravarti na Lyric asi Santi Niketan gi library da thamlagani habage thajaba piramkhe Panbayai mamangda Manipuri da su handokraba ai birenuka gi lyric asi Sanskrit Pandit Khelemba Sastri gi mingda katkhi Center ki pauktak matungina Chief Minister COVID-19 Affected Livelihood Scheme Support Scheme ngasi Imphal da Chief Minister gi Secretariat ta CMN Birenna hangdokre Apun balupa crore amaga lakh yankai teruk lising marfutara gi oiba COVID na sogalaba nomagi chara tanjaraga hingliba miyamda mateng panganabagi pandamda changsilakhiba scheme asigi ahanba installment oina tongan sinfam da leiba beneficiary lising taruk ka chani humbutra tarukta sale gi mateng yenthokhe Installment ani thokna habadi lising ani chonga tawduna punna lupa lising manga gi mateng direct benefit transfer gi khuthangda beneficiary amamamda pigadabane Lamdamasigi awana tola taraba badi ka hena waraba mioisingda leptana mateng panglakliba like-minded group Manipur LMG na cancer laina namaram oiraga awafamda taribi All Tribe and Women Organization ATWO gi President Puthau Bai Kholang Mate alias Lalang Mate da Lupalising Taruka Chonga Amadi Nomada Changdraba Yadraba Acha Thaksing Tengbangduna Imungasigi Awabada Saruk Yakre LMG gi Secretary Sorokhaibam Ajit na luchingduna ngasi Palel Bazar da leriba Lalang Mate gi yumda chatuna mateng asi khusinakhi Jingtam animaki mari phagat hanaba amadi khunai yeba thabak thorom kaya da mahakna loduna lagliba thodang kaya dubu ikai khumnaba utpoina mateng asi pangbani haina lubasigi Publicity Secretary Rakesh Nauremna khanghalakli ngasigi khongchela sida lub asigi maikhaidagi Roshan Moirang Them Maibam Itin Maitei amadi Noni Bala Narengbam na chingbasu yaukhi
BJP की सीनियर लीडर तमिल नाडु दगी ला गणेशान मणिपुर की 33 सूबा गवर्नर ओइना हयेंग दगी थौ पुरगने राष्ट्रपति भवन दगी थादोरक चिरोल अमगी मतुंगिना हाना मणिपुर की गवर्नर ओइना थौ पुरंबे डॉक्टर नजुमा हेप्तुलाना माकी टर्म होखिबो अगस्त 10 दा लोइखिबदगी सिक्किम की गवर्नर ओइना थौ पुरिबा गंगा प्रसादना मतम खरगी ओइना मणिपुर की गवर्नर की चाससी पुदुना लाखिबने मसागी चही 63 सुरबा ला गणेशान BJP की एक्टिव वर्कर अमोइना हौरखी अमदी मेंबर ऑफ राज्य सभा ओइना इंग्लिश 13 तगी इंग्लिश 19 फाउबा पुरखी Union Minister of State for External Affairs and Education Dr. R.K. Ranjanbu BJP Head Office Imphal da ngasi CM Biren luchingduna taramna upagi thorom ama pangthokre thorom asida Minister Singh MLA Singh Party President Party Office Bearer amadi Karyakarta kayanasu saruk yakhi Phamung Chani Thaba Multi Speciality Hospital ama Ramkrishna Mission Hospital da sananabagi damak ngase Arunachal Pradesh ki CM Pema Khanduna urepu yung tamkre Handaki COVID pandemic ki matam asida state asina health ki infrastructure da sonbadagi khudongcha daba awaba kaya mayok nakhiba dugi matang da palladuna Ramkrishna Mission Hospital na pandemic asibu mayok na nabahot nabada lawkhiba thodang sing adubuso CM Pema Khanduna thagatpa phongdokhi Laikidraba state asigi hanagi CM amadi maki apokpa dorji khanduna hospital asiga hanadagi leinarakhiba apaba mari aduna maram oiduna maki mingda ward ama leiriba asidasu hena khumang chausilhanaba tungdasu angamba mateng kaya pangkigani haikibaga loidana lupa lakh kungi matengsu hospital asida CM Pema Khanduna donate tawki Lagliba August 15 da Tripura da General Technical amadi professional institution sing yauna awang bathaki educational institution sing physical mota hangdok lagani lauthokre tawbatabu oja sing mahairoi sing amadi non teaching staff khudimakna covid ki norm sing mapung phana ngakadabani hairi panbayai lagliba September amadagi college sing asigi hostel sing su lenga ki chana pathap sing ngakna hangdokna ba haikre Ngarang August Kunmathoida Phamdagi resign Taukraba Tripura Pradesh Congress ki acting president Piyush Kanti Viswasna Magna Pishinkiba resignation letter amuk halokshin kre. Agartala da socio-cultural organization Marupna Patriotic Writers Forum Tripura ga khusam najuna Kuntra Suba Imalon gi numit Lal Singh Mura Community Hall da pangthokre. Marup ki advisor member Ningombam Madhuna preside tokiba thromasida chief guest oina L Biramangol General Secretary Manipuri Sahitya Parisad Tripura chief guest oina Dr. Anuradha Nongmai Them AC Professor NIT Agartala amasung TH Nil Kumar Singh editor Takhil Leirang special guest oina Ngangom Madhumangol social worker na sarukyakhi Tripura gi tongan mafam kya dagi lakpa artist singna makhal mathel gi oiba cultural gi thorom kya su utkhi Kabul dagi Indian National Chama Supna Taret Yauna Mioi Chamaga Humpuni Pan Puraduna Indian Air Force ki special repatriation flight ama ngasi Ghaziabad ki hidden airport ta thunglakre Panbayai Afghanistan gi MP Narinder Singh Khalsa su flight asida purakhi Mamangda Afghanistan gi Kabul dagi Doha da kanduna purakhiba Indian Chamaga kuntra manga gi ahanba batch ngarang numidang India da thunglakhrabane Jeragasida Indian Chani hena tonglakhiba Kabul dagi parakhiba flight ahum habdi Air India Vistara amadi Indigo flight ngasi Indira Gandhi International Airport Terminal 3 Delhi da thunglakre Afghanistan da leiriba maribak ta halakpa pamba Indian khudimak tek kaidana India da puraknaba kanna hotnari haina Minister of State External Affairs B Muralidharan ngasi phongdokre Laibak thiba thodo oina ngasi Hamid Karzai International Airport Kabul gi manakta Afghanistan thadoktuna chenana ba honajaba mioi yamdrabada taret kaptuna hatkre Airport gate ki mamangda security ki kihalakpa kya leiba maramna US Embassy na Kabul da leriba American sing HKE Airport ta laktana ba mangjongna lauthokhiba leikrabane Nakalamaromda senior Taliban luchingba kaya amasu Doha dagi Kabul da thunglakre mukhoisu wari sanabada yauri Jeragasida Taliban Afghanistan gi Farah province da political prisoner Chahumga Nipu amasung Central Uruzgan province na Phadok Nipu Thadokre Delhi da hayang ningthokaba numittagi hauna mahusagi matamda kaithel sing hangba hauragani haukiba pung kunmari da Delhi da covid ki anoba case supnatagi 18 khaktamak phangkhe India da hojik covid ki active case March
ꯏꯪ 2010ꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯂꯤꯛꯅ ꯇꯣꯇꯦꯜ ꯀꯦꯁꯀꯤ ꯆꯥꯗ 1.08 ꯍꯟꯊꯔꯛꯈ꯭रे ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯀ꯭ꯔꯣꯔ 59ꯒ ꯂꯥꯛ 13 ꯀꯥꯞꯈ꯭रे ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 14 ꯑꯁꯤꯗ ꯚꯦꯛꯁꯤꯟ ꯂꯥꯛ 92ꯒ 19,000 ꯀꯥꯞꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 14 ꯑꯁꯤꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁ 90,000ꯒ 997 ꯐꯪꯈꯤ ꯆꯝꯔꯤ ꯁꯨꯞꯅ ꯑꯍꯨꯝꯅ ꯀꯣꯚꯤꯗꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗ 563 ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ 35 ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ 235 ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯁꯥꯝꯗ 353 ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡ ꯐꯪꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯦꯔꯂꯥꯗ ꯀꯣꯚꯤꯗꯀꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯀꯦꯁ 10,000ꯒ ꯆꯝꯔꯤ ꯁꯨꯞꯅ 2 ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯄꯨꯡ 14 ꯑꯁꯤꯗ ꯐꯪꯈꯤ ꯀꯦꯔꯂꯥꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 63 ꯑꯁꯥꯝꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ 10 ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ 3 ꯅꯥꯒꯥꯂꯦꯟꯗ 1 ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗ 2 ꯀꯣꯚꯤꯗꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗꯦ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯂꯩꯈꯤꯗꯕ 2 ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯆꯍꯤ 18ꯇ ꯁꯨꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯑꯣꯒꯁꯠ 10 ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯂꯣꯟꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯇꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭रे ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤ ꯕꯥꯗꯤꯌꯔ ꯕꯤꯒꯤꯗ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯄꯔꯦꯡꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯚꯥꯁꯥ ꯒꯋꯦꯁꯅ ꯎꯅꯌꯟ ꯁꯪꯁꯊꯥꯟꯅ ꯁꯤꯟꯂꯥꯡꯗꯨꯅ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟꯗ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯄꯒꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯁꯪꯁꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ A.K. ꯁꯦꯔꯥꯝꯅ ꯊꯝꯈꯤ ꯒꯦꯁꯠ ꯑꯣꯐ ꯑꯣꯅꯔ ꯑꯣꯏꯅ L. ꯕꯤꯔꯃꯪꯒꯣꯜ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯁꯥꯍꯤꯇ꯭ꯌ ꯄꯔꯤꯁꯠ ꯇ꯭ꯔꯤꯄꯨꯔꯥ ꯍꯥꯎꯔꯣꯡꯕꯝ ꯔꯥꯖꯃꯅꯤ ꯁꯤꯡ ꯑꯦꯁꯤꯁꯇꯦꯟꯠ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯁꯥꯝ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤ ꯁꯤꯜꯆꯔ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤ ꯑꯈꯟꯅꯕ ꯋꯥꯉꯥꯡꯂꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯊꯝꯈꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯧꯔꯝꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯀꯕꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯏꯕ ꯅꯥꯃꯕ꯭ꯔꯝ ꯁꯪꯀꯔꯅ ꯃꯣꯗꯔꯦꯇꯔ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯥꯗꯦꯁꯀꯤ ꯀꯕꯤꯁꯤꯡꯅꯁꯨ ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯅ ꯏꯕ ꯁꯩꯔꯦꯡꯁꯤꯡ ꯄꯥꯊꯣꯛꯈꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯟꯇꯛꯄ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯈꯔ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯣꯒꯁꯠ 14ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯒꯗꯧꯔꯤꯕ ꯇꯣꯀꯤꯌꯣ ꯄꯦꯔꯥꯂꯤꯝꯄꯤꯛꯁꯇ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯑꯦꯊ꯭ꯂꯤꯠ 64ꯅ ꯃꯁꯥꯟꯅ 8ꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯋꯦꯁꯠ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜ ꯄꯨꯂꯤꯁꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯁ꯭ꯌꯥꯃꯥ ꯄ꯭ꯔꯁꯥꯗ ꯃꯨꯈ꯭ꯌꯣꯄꯥꯙꯥꯏ ꯁꯦꯟꯖꯥ ꯊꯨꯝꯖꯥꯒꯤ ꯀꯦꯁꯇ ꯐꯥꯖꯤꯟꯈ꯭रे ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯈꯜꯒꯤ ꯃꯥꯡꯑꯣꯏꯅꯅ ꯃꯍꯥꯛ ꯇ꯭ꯔꯤꯅꯥꯃꯨꯜ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯊꯥꯗꯣꯛꯂꯒ BJPꯗ ꯆꯪꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯀꯔꯅꯥꯇꯀꯥꯗꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯑꯣꯂꯦꯝꯄꯤꯌꯟ ꯐꯨꯠꯕꯣꯂꯔ ꯑꯃꯗꯤ FIFA ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯔꯦꯐ꯭ꯔꯤ ꯁꯦꯌꯗ ꯁꯥꯍꯤꯗ ꯍꯥꯀꯤꯝ ꯀꯥꯔꯗꯤꯌꯛ ꯑꯦꯔꯦꯁꯠꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 32 ꯁꯨꯈ꯭रे ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯎꯠꯇꯔ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁꯀꯤ CM ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯥꯖꯁꯊꯥꯟꯒꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯑꯣꯏꯔꯝꯕ ꯀꯜꯌꯥꯟ ꯁꯤꯡ ꯉꯔꯥꯡ ꯊꯥꯡꯖ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯂꯈꯅꯧꯗ ꯂꯩꯕ ꯁꯟꯖय ꯒꯥꯟꯙꯤ ꯄꯣꯁꯠ ꯒ꯭ꯔꯦꯖꯨꯑꯦꯠ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁꯦꯁꯇ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯅꯥꯕꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯖꯨꯂꯥꯏ 4ꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯃꯍꯥꯛ ICUꯗ ꯑꯦꯗꯃꯤꯠ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯂꯥꯌꯦꯡꯂꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯕꯦꯇꯔꯟ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯁꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 38 ꯁꯨꯈ꯭रे ꯏꯟꯐꯣꯁꯤꯁꯀꯤ MD ꯑꯃꯁꯨꯡ CEO ꯁꯥꯂꯤꯜ ꯄꯥꯔꯦꯈꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯅ ꯁꯃꯟ ꯄꯤꯔꯛꯈ꯭रे ꯃꯁꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯊꯥ 2 ꯃꯈꯥꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯂꯣꯟꯆ ꯇꯧꯈ꯭ꯔꯕ ꯑꯅꯧꯕ ꯏꯟꯀꯝ ꯇꯦꯛꯁ ꯏ-ꯐꯥꯏꯂꯤꯡ ꯄꯣꯔꯇꯦꯜꯗ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯆꯔꯛ ꯆꯍꯤꯡ ꯅꯥꯏꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯗꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯁꯃꯟ ꯊꯥꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯥꯕꯨꯜꯗꯒꯤ ꯀꯟꯗꯨꯅ ꯄꯨꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯄꯨꯁꯤꯟ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯃꯦꯔꯤꯀꯥꯅ ꯀꯃꯔꯁꯤꯌꯦꯜ ꯏꯌꯔꯀ꯭ꯔꯥꯐꯠ 19 ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯔꯥꯝꯕꯥꯏ ꯅ꯭ꯌꯨꯁ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯕꯨ ꯑꯃꯨꯛꯀꯁꯨ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ